nimewamisi usiseme jina kanomba andike oyuto akuni je niwaile kwika family planning after kotwana na ukidhi amwiko na kusia immediately. Nzongi ametoke. Number 1 any personal opinion kwakwa. Evya mundu la mundu ananake. Ndasi aingi. Mundu especially ninezi we kule from a perspective ya ibetiziko that okay way to me family planning. Kana nivi akane mama to me anga family planning muno kuya ume. Evya mundu ndasi ya completely. Reasoning ya kwa nino na nazi any personal opinion. Dina scientific basis. Evya ndiasi ya Wenezi atakana ni ngongo kana ndiye ngongo. Kwa advice ya kwa nini discourage ya ando kwambia to me family planning mundu atazi akamwa kokose ketumi noto nya kwetha wena matumbe me week na wanyanga wa ino sikwekata siokwana angia na in case you katweka bando after you maikana na indawa ukaiwa ni mwana completely weza kwetha okwi blame na iwe nono nekwambia kuona ekana nywile ndawa wetha negiata na kwatie mwana advice yakwa nali ethane muthu ani twana imwe ready kweka jao kweka siana at least onethe okanywa ndawa cia family planning ika family planning wena kamwa kokose meka na in case of anything with we mwene dwekata do blame isn't my personal feeling ni personal opinion lakini mundu ndo tumia ndawa no atumia thonye personally the advocate for family planning especially that ila unengedwe ni ndakitali ona une ndakitali no ile kwithia careful no most ndawa cia family planning so this is side effects na side effects izo mona nezo zizobika bantu baka ikabunzia mitwano Hana nditone na kwa Athiani vama miliki sendini wa kilamo kita misingi ya dhayo ni kuisilava mitamboni ya Athiani FM matene na ukuni kila maokolyo menyu onde ala mwende na okolya kuisila page nito ya Facebook Gerard Mutikono na ukuni ya makofi nekanu wa masongi ondo kwenda Benbiwa kataa eti mwanamke baridi mwanaume ukaa kimaliza but mwanamke amejaa joto mwanaume maliza hapo prove me please. Isi yake nilato kwa siya pake galuno no mwone ndakitali nondo kulinga na Madam Lydia pa yondo likaba unzi nokeli hapa vito ganondo ninzi ni wa mwiso be expect kakweda be na joto Shadiki ngiba aniona uwe di hospitali mtituna mwelesia aiti ndai sile yulowa kuthinza but seno kuiwe miss ubyubu amundu muka down there kasia ndai so discuss kindu kina muka wake na edhite akiblame ilo ule akungama kwake ikonanya maundwa sona uya mwingi ula wedhite ena uo ne aseno uya kibeti chake tei Ononde kwenda ukikosea eti I don't want to break her heart. I don't want to lose her. Lakini asia ewa yenda kuikala kinjo sex. Na kwa tegita kinetwa mwende kula kwenda kitali nikana agatereke. Saa itano na nataka 11 yeni saa ya mudhia. Kala wisi mwone yue kala sandi bani tuda tola simu ya 10 ligisa kwa 0703-631-883. Now 751992994 mautumani ala media mebo ikile kananua kolia mwanamke kojoa katuongono ni kawaida ama ule ingine yu ngizeka na yini tuwatenza na longo la seti nda umanga ngite yoko kulete mwanamke kojoa katuongono ni kawaida ama ni kwa tinila utunabika wanduke ya mondo kwamba kuma ni chone. I think mase be no sio mwedukesia manai kindu chambe ibuno tanda infection mundu no tona kwethia no wau na wau mwe maluse ni ya mundu kethia ti tetona kumesia na kwekalondo wekalati nekala iwe kumanga ko is very important to aweta mundu etha na thinozo na ndu wambeye aende asiwe kicha kuma evinda yukiona bina unless maybe yucha mundu maybe no nywe kukingie kana na infection na yasia ambo no mama kata
akaumembe no nako kwasi akuma yemwende which is impossible. Yeah, it's impossible. Ko sindu iputa iso I think the best thing ni wona the no suwepo ni usio consult mutaalamu nundu tiundu nomo wile kwithiwa na weona kana pena thina wipandu wake utono siwende kitali nikula sia nikinona au menigwa uya zagila zona ume akongama akulete shida inaweza kuwa wapi usindo to yakwele ino ndo moko au meonde uzienda thina ethia yono kila mundu ume akaungama mwapa u notapena ndeto kana either nikindu wenda teni akilini no twice and normally na when is a very few exceptions anaweza izwe there okay ndana yotowa yoni you twice any no aka ila manget ya excited now mane bindela me within the ovulation ila with ya mwe wo tayari kuitapa na ni a few days no plus the duration ya at most within a season ya 7 days but climax with ya around 3 days which is now that is under normal circumstances lakini yani kindu consistent na kindu kika for a long time na wono any mundu ume imagination ndio kuelewa no I mean it's very normal ndio kule teneki nikula teneki nona au meigwa so ni maingi au meingi I mean uzwe na problem I ndio kuelewa thina wake ni chao nundu honestly onogwitha be mundu kwigwa ndo isakwe kila mundu o kila mundu ume maybe no and a few people can one person one maya uzuni waile kwikata ni waile kwe